ga team United States nyang he chicken a tongue yen ping nyang ala team United States take a measure loka ke baja kula lada gwa dobadan men loka ke a majoj ka ngaje bo a winmon kelun en woman chicken a lada image winmon kelu a shien karwada ngaikana ngaike je a winmon kelun men chalat a G United States basketball team men chicken a lat ka South Sudanese basketball team Kenyam ala South Sudan basketball team kaneti bom bom te loidien ngarkan kura ka loidien kelyo ayilara man naka South Sudanese team okay ka South Sudan team SSD team alaken man ngarkane chicken gorne trophy South Sudanese team chicken gore trophy chicken gore cup chicken gore di alaman letkene ko be South Sudan baje ngajui mon kan o be South Sudan bateka mat mal kamdien krodien ko win mon ngajen South Sudan no South Sudan we menyenya na tin tar kana korotin talmurdien latketin jendana cha win mon cha ngai keje cha ngai ko kore ngaje ko kore ko meji to ke 2013 je South Sudan je yar kelyo ajendana ngai ki win mon keje mangai ke South Sudan keje win mon mi mo nyu de gwano men let kene and team me dung basketball team it is for all the South Sudanese o be yunti be jenong benatik nok benatik mal kamniken jenan gwalong kajen lat kene bonishang kajen dana ko support muko kon ben ka team America kan men guj mo kon ko kangani la professionals kine kon tiki skill tingar basketball ka gwa mu be content of course South Sudanese with me pie independent pie je recently right ngai kon diale dung no se kon pen o de kon ngar ko te kon ka gatun wan te shoki United States te ngarba shin malat kan no South Sudanese they do not have indoor basketball court na mashi yana natin so ne ti ka professional already ko la kan ngar ka America shin ne men chicken shuka team tidit ala lol den karwade cho Olympic na ngaratin yuka dial te jek million of dollar te jek ka ku ngar kan dial aken cho kula yor ka basketball dung South Sudan ka koruna dangwan ka chaje logan wude me akuma South Sudan ko be team South Sudan be jaga mo ko ana jen karwade se gu jeno te rada dien me bugu bi alaka me bna be kam nyal that the reason why she lol deng she team me ke liu je put together ko be kan South Sudan be kan mat men chalat emedi he is more than a president to me mo kon ko to men chalat mo go along me ba support ne ideal all tribes rewika South Sudan chikon be chana jeu inna me dor mena jen men chala do be South Sudan ba woniam amede la ne dialan kon tin no go de South Sudan der ben kel yoke che ke ya le ka gwa che mandana de la de no bo west ne ke kenya de west ke che goro be South Sudan be kam nyam amu kon ben ka team South ka team United States USA men yikena la ka South Sudan e media ken wundur kon men chala lebron ken ka dong ke diene do no ke diene te ngar okay ke diene te ngar long ko wilang na dang ro to bong bom long by the way oh man alam ugu wokana dol ke jala la karana wo pena tong okan gat to shari ne ken a chang mo man we talk ke 103 ken 86 ala so Sudan cha win kodi ne ti okane so Sudanese missionen pen ran la na pen na katara baye wo pen gataru eni ti dit lunken shooting lunken scoring kan team South Sudan me ngar ngai kan ngar long la ngene ga ka power ki go la wa ka da korne dung me korme ne dio je che we ta da long dio je che de gwa me korbe na koten boy che token point de en ngar mone ko ngai kon South Sudanese no kene tede anai de bom bom but dunan chi kon agoro no ban jilat ka kor duno cha kon ngai ni siang gwana kon tente niam tente kare kuma ka mugoro ba ya kapchong bo gwazo niam ka kuje mo alaman cha lat LeBron James kana ne ko kenan kon te chingar
ala chicken South Sudanese chicken mo bong re chika foul ikan gala long foul to one adina nen ka video danan jela re gwadam mi ke bianen gwazan be je lat gwadam so me ka la chimo go si chuong jaga no ene gwaye bana nyaw jaga mu de dien biatemal okay kan kono bika ngar no ke Serbian ke Saturday bi gorono bi ka support bi post ka social media te ga gorono ba janga win mon tem ladna so Sudan ke liu okay bana jek an bye bye